mozione proposta tratta di modificazione di modalità di passazione di brevetto di collegio, sino per i candidati che abbiano fatto la scelta di impegnare in lingua dette regionale e considerano tradotte. Intanto, una lettera destinata ai rettori, ai direttori accademici e ai capi di stabilimenti insegna chi può impremere la lingua adoperata e insegna. Non, excusez-moi, je suis plus. Je suis. Allora, per fare i soggetti. Ça me. Scusate. Mica problemi, più alla pena acqua soprattutto. E ribiade, mi chiede di micro. Mi scuso? No, non c'è mica problema. Intanto una lettera destinata ai rettori, ai direttori accademici e ai capi di stabilimenti insegna di chi può imprimere la lingua adoperata e i soggetti e i documenti da accompagnare non saranno più tradotti in lingua nostrale, si fermeranno in francese. Questo fatto costituisce una regressione talmente per via di lingue concernate che l'Asie, l'Oasco, l'Occitane et le Corse. Donc cette motion, en fait, je vais vous lire les considérants, Madame la Présidente. Je lis je lis les dispositifs. Donc, l'Assemblée de Corse, cette motion demande à l'Assemblée de Corse d'affirmer sa volonté de donner aux langues et cultures dites régionales leur juste place. Ensuite, sur le deuxième dispositif, en fait, nous avons fait un amendement de dénoncer cette nouvelle atteinte aux langues dites régionales, à la langue corse en particulier, qui constitue un recul manifeste quant à leur utilisation, d'exiger le maintien des sujets du diplôme national du brevet en langue dite régionale, de soutenir toutes les initiatives prises par les divers collectifs et associations des langues concernées en ce sens, et notamment celles prévues par des jeunes collégiens et lycéens bretons, basques et corses qui se rassembleront à Paris le 7 février devant l'Assemblée nationale.